ikin jo ma u Yordan lo bachuli ma tek yet ki ko pelle me tu ba yet ki ko me mano Yordan me ne Yordan maka inu kum ngat e onti chok kiri maka in betul chi kai dole ko me pa to e ko me no yer ni wa to don kiritin ikin jo mo Yordan ma tek lo bachuli kai weyo nying boss mi go timo ke iye walo ba ubinguli ko balea lo ba wai bole wow pian warwar lo ba ngeni utim bosmik for the last 5 years utim bosmik u yeru dano to the fullest aberka winyo mego santa uberka lok ikom honorable dongauta nien matinni nien pide kachel meduma para rio magali bari pieru rio madong giko betin udong just few hours awinyo ka honorable mego santa uto uberka lok kichwe chwiny ni udonga kati ngatomo ma uyer lutela wendo bachiru biru udonga nyek yero dano matek mada kape kadong peni udonga eti atimu gimone chino miru ngaropotim udonga mer ene kene tim jem udonga yero dan ikindar magi waina achuli nyek achuli roro udonga dong la roro loyo awinyo ka santa wajo santa okot but mego santa okot amira ana peny in ikin boss mi go team gen ki udonga ta ikin boss mi go team ki honorable donga ta one way ti honorables ikin honorable boss mi go team ki honorable donga ta anga mado yero dana ma raj loy ya chuli imero temo wachi wani udonga do yero dana loy ya chuli achulu bingoni ngat mau yero dana ma tek paga o we ni no matin the 31st o kwai ye don kija ni don pe bi yeto dano do bi loko lok mamul unyo bi lok bi yenye yo mama pat metera chuli le bon yeto gi ene honorable boss mi ko team don bet ki ngej ni boss mi ko team o gi ko yet ni chake 5 years ago yet agiro la wo on the 30th of December 30th December 2022 ene agiro ki yet la wo nen matina tamne alok chunya we wadonyi mo kamanyen pian atiki mission ma tira dida Uganda en diri abi bale wi abero ki speech mamega pian meta bero ngeni actually as a tribe we are not a joking matter diri won jom dura abera pe ye dano ne dura bero dira be wale dura bero kamaleng wek won disciples onyolo kwena pa bero unge mabe ni mission wilo bachuli po bichope awinyi wajo mi obora ne in philosophy ma in kwano philosophy ne ibi tieri kom dana la lingaling in la buo ma pe wo plan ni me wai ni bi tieri kom dana lingaling santa okot in la bon president Museveni in pe ne ko ngatomo wane ka biling wane ka lang mo wane ko nyenye mo nyolwang mo in pe bi ne ko la bon abiyar ma tikedi pian eno bora ma in mi ma an pa bi yene iti a mi bora bo lupade chuli jalo ana chuli jalo lupade weka wochi santa okot kai tamo ne chol chwin mon ma wun lu rok uti kere ko ma chuli ma unega chuli wine kony gi pere gina kony gi pere useless people chiki nego mer dan kumer santa okot let me tell you lok mon ne ini nyoma kila cho achuli cho weko ibi keli wi lo ba chuli po biliel wan wange chol chwin lu rok kom wana chuli po biliel dok ben I must tell you, I must even tell Joma supporting in, I must even tell Joma Magitamani, Umiru gen gibe road nega, ne, Lutela wa machon, Medo Bachuli, Gino were good defending land, Watin Wadiri, they were good, they were tribalistic. They were tribal. Anyway, good go ngom Watin Wadiri, Pian Uganda ka in pay tribalistic, down ni po bi no yo mo
la tela mo ken Uganda kan chakon kilutu wa Bible waju yechu beno wa ni chak kilutu en ka de chao ki protecting lutu lok mo ken ki waju ni tip tribalistic. Yes, udonga to ti tribalistic. Boss me go team ti tribalistic. We are tribal. But in a positive way. Because joma wuta borogi nigilu tela mabene, they are very tribalistic against actually. Wala we utal munu yue we program mo tuoja wila peklelani. Tie very tribalistic against kakacho against kakacholi kakaluo. Che amero wajo burni katie ngato mo yeru yet iloba choli mo yeru yet ma right. Che excuse udonga kernying boss mi kutima ye ento anda meru gikoloka kila pen ni yet ma boss mi go team honorable boss mi go team yero ni mo yet mono wen ka icheri penyu gi boss mi ko yero yet ni pe mena riemo pi wone de leru yet captain keje boss mi go yero yet ni ngato mo pe onyo achuli chi boss mi go yero yet pen kiti nywara chuli yet ma honorable donga yer ni mono o yer ni pien yer pi wona udong yer pi wona uta keje honorable donga yer ni kemer nyara chuli ci udonga yer da legi iwajo kidogi yet ma udonga yer ni udonga o yero MPs o wenkita ini wajo yer lotela o wenkita wajo ni I romo konyo waki reasons as to why udonga yer lotela ni all these individuals maki yerrogi lotela wa eni maudonga yerro kona nga ikwano nyingi wen a legi ni the same way kita ini kwano ke nying jo maudonga yerrogi donga timororo kom gini kwane wa ana peka chwa kudonga ana tipi kaga dit loyal party and I believe ni ulanya Gilbert tiepi kaga dit loyal party and I bego ni udonga uto tipi kaga dit loy party just like any other person matipi kaga dit loy party dirbe no bibien forum ka lok pi kaga. There are quite a number of people who love Kakachuli and they believe ni Kaka dit loy party kariti NRM kariti DP kariti people power kariti independent kariti koni jema kariti koni tiki party mene kono ka baka yeka koni ti ngo. You must still accept and believe ne lok mala wiyo wajo machalo moj ni Kaka dit loy party ni kai nen unity MP mo wilobu kan yuti la tela mo ilobu kan ma pe chwa tampa boss ming ni Kaka dit loy party ni pien wa Bible wajo ni chakilu tu yechu wajo ni ka ubi chako timu jima beji lobu kan ka ubi chako timu ngo chakilu tu. Charity begins at home kuman ko so ana mirni rieo borra chudi tin ni no meni gonye ana wanyo wa kar mwaka mapenga rumaka la wori chunye tin ni no meni gonye Santa God we ga luin ki le me woro honorable Santa God may you please igonye wa ibini tietewa tien loga ngo pe wanyo dongo yerudano ko wengo dong wajni pe tien lok makuman udongo yero la tele la wore makuman ikare makuman doge kar makuman udongo da ko yer la tele makuman pe tien lok makuman waj ngarache pian I don't believe and I don't agree with you ni udongo to is mad mecha ko yeto dano ko weng without reasons. What I know any word for to udongo to uberu ka challenging. You know, it is very it is very normal to challenge a fellow honorable MP, honorable member of parliament. It is very normal to challenge. It is very normal to challenge your fellow honorable leader. So, wachiwa ini wajo iwajo merni udongo yorungadi wacho ni iniano duwe makuman udongo yorugea petian lok makuman iniano duwe makuman udongo yoru Santa petian lok makuman udongo yoru Franka petian lok makuman uyoru Luwila petian lok makuman uyoru kono kelo riem uyoru kona nga
u yero lanya de late pitien lok ma kuma tien lok ke go wen ke tien lok wen cha chuli mariek bi winyo ni kongwa temo tien lok ma ki yero ki lutele ni wen mo are they all the same reason all the same reasons ma ki yero ki lutele chuli ni keje ki yero ki on different reasons chidong reasons en ma ki yero ye dano eni tie genuine reasons wacha analyzing kenyo kadong wacha ko bion kila gam ko man ba honorable santa o court wa wuri pe rom me beru an area mp me pa de wa foyo ento konywa ngwekin loko ki yer lutela igini weng pingo it's just like boss mi go team honorable boss mi go team o yer lutela ma pula dida ya chuli but tien lok diri manya ka obi choy lok ni utimu lebe yam lebe raj ma do bir ka yer dano piana promising dong ni next year dong pa bi yer ngato mo an until mo tum ma bena lego ni pek bien ka roko duana ne we ka bit cha yer dano ke wek da bit kumen ke konya dong ke konya ki konya pek rok duana we ka yer dano we ka bit cha ma lego dano we nyoti makija peda ke bien ke rok duana we ka keja cha yer dano ke wek don ko a chet ki promise ma wanyo ni pa bi yetu ngato mo wanga mo ka tum o kon an wek mo ka tum ma pa yero dano pian ka yero dano bene raj kilo chaji kom ka choli neno ka dano bene roga bene raj we ko chunya nget doga che chidong waneno ngo ma watwer tim ne enta ligi ni give reasons as to why honorable donga to o yero dano pian ngarmo biun me cha ko yero dano akaka rake la bon reasons peke kawa winyo reasons bene tie genuine ni ngarmo ni ke yero pian tika miro chato kaka ngarmo ni ke yero pian tika miro loko dude ngarmo ni ke yero pian si a chule bene bingi kit me gamolok otherwise a foyo lo ba miti gum